Od Ogranok od Gostivar se naođame četvorica kandidati za pratenici vo pratenička lista vo šesta izborna jedinica, predvodena od lider od Ali Ahmeti. Po redosled jas, znači Talo Džaferi na četvrto mesto rangiran kako prateljik. Posle mene posledovatelno znači ide Selva Saliju, profesor po sociologija, psihologija, pedagog znači po obrazovanje. Doktorat ide kako direktor na zdravstveni dom vo Gostivar, koji što dugo godini je obavljao ova funkcija i je rasporeden znači kako 8. rangiran na listata. Posle toga ide Yusra Abdurrahmani Azizi, isto taka pedagog, i potom Adnan Šarip, doktor profesor, znači univerzitetski profesor, koji proče mi 2 posledateljna mandata, odnosno 3 mandati prethodno bil pratenik. I so ovo, kako što i site drugi 16 kandidati znači na lista, korespondira so faktom deka site mije znači koji da dojde na red da bide izbran za pratenik će može profesionalno da odgovori na funkcijata. Za onije što ne zna, znači jas kako isto tako aktuelno kako minister, kako pratenik su na lista, kako čovjek koji što su prethodno znači završili site vojni školi i od prošli septembri magistrirav na Institutu za odbrambeni mirovni studij pri Filozofski fakultet vo Skoplje, što znači magistar pro odbrana, i vo toj kontekst znači site sme profesionalno podgotovili da odgovorime na site aspekti koji što se bara vo sobranijeto. Mi očekujeme ogromna podrška na građanite, imajući predvid deka vo prethodните 3 mandati koji što sme bile, faktički vo poslednjih 12 godini mi smo dokažili, odnosno uspjeli da odgovorime na baranjata na građanite množinstvo, i vo toj kontekst smetam neka podrška ta produžuje da ja imame.